tuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken don-donan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekam, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agak ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agak ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
nehe jani mesai ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan konde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing ngidang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen aket prutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal konde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing ngidang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen aket prutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal Oke nah, ajak dalam malam bangsat Kim. Pak! Wah, kalau nggak ada ada lemah nih, Bro. Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada yang gitar dulu mak lu nih.
Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma beken tesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun kuya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen pak lukuh pangkiang ngaur kewajiban, tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Biastun kuya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen pak lukuh pangkiang ngaur kewajiban, tiang nyerah bias tempat kita jaminan. 예, 기분 나게 utang. Kondeng di tengah ya, boleh kita jalan ya. Namanya tadi. Belum hati dia. Ah, bakal utang ini. Belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih buka pintu nih kengken sih bayar utang pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja pak, yang berusaha yang becek dije mulahan sing sani dang pak. Ampura saja malu. Bayar nang pak. Buang pak, buang. Mengengken utang kan pak. Buang pak, kayang ini bayar, kayang ini bayar. Saya engken pak. Engken niki diputihkan niki. Mani Kayang ini urusan. Depan, kayaknya utangnya supaya bayar. Jalan mani. Kayang ini urusan bang.
ide dane sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alag-alagan Jani menyemumuk metiktokan Pindah nak selingkuh mangkaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aib kok malah meedengan Dosa kok jadi kebanggaan Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alag-alagan Jani menyemumuk metiktokan Pindah nak selingkuh mangkaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Pindah ngomong jarang alag-alagan Jani menyemumuk metiktokan Pindah nak selingkuh mangkaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aib kok
maneh kal ngidang ngengkebang hubungan terlarang beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan seton dene sakit nilaka sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi bias don sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati sakit nilaka sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi bias don sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati.
Pahang malu melajah Bangsa kentawang pedang lemah Pang tusing elah Pang tusing campah Pang tusing paling carleak ojog lemah Sing nawang kangin kau solahing andangan yu Cek cara anak budu Merasa genep nawang sastra Adungang malu dadi kelawan dise Angtu sing ngajuere Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajuman Mekade dadi budu-budungan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala ning skala Melahan mandra pelikat bicara Pangsingkan di pesu berduga Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala ning skala Melahan mandra pelikat bicara Pangsingkan di pesu berduga Segenap nawang sastra Adungang malu dadi kelawan dise Angtu sing ngajuere Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajuman Mekade dadi budu-budungan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala ning skala Melahan mandra pelikat bicara Pangsingkan di pesu berduga
ni skala Melahan mantra belikat puncarang Singkan tipe subodokan Dan apa tagih kal belian Ulian susuk uling arsoplan restoran Lu ke salon beli macaki bererongan Apa tagih asal bisa gen ngorang Nanging ngejani gerik ulian keadaan Jiwa dagang meronta besuk dadakan Mobil nepidan say-say ngabe wisatawan Jani meririk di jalan ngabe dagangan Ipi dan sing taen tuyo Janinya ajak mendagang telu Desebet lu nak ngekejang padu Bidan nyetil magai di kantoran Jani dekil uyak meabian Deme sesalan dua pangidang bertahan Madat je ekonomi ne buin normal Lan ke salon pulang buin perawatan Nanging jani gerik ulian keadaan Jiwa dagang meronta pesu dadakan Mobil nepidan say-say ngabe wisatawan Jani meririk di jalan ngabe dagangan Ipi dan sing taen tuyo Janinya ajak mendagang telu Desebet lu nak ngekejang padu Bidan nyetil magai di kantoran Jani dekil uyak meabian Deme sesalan dua pangidang bertahan Madat je ekonomi ne buin normal Lan ke salon pulang buin perawatan Ipi dan sing taen tuyo Janinya ajak mendagang telu Desebet lu nak ngekejang padu Bidan nyetil magai di kantoran Jani dekil uyak meabian Deme sesalan dua pangidang bertahan Madat je ekonomi ne buin normal Lan ke
salon pulang puin perawatan. Kone suarga sukene tanpa wali duka, yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari. Kone disubane raga mati. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana. Kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang, nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Buka tutur ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatine antum madan suarga. Kancan nengai lara hidup di mercepada, ento masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejami ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana. Kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang, nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Buka tutur ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani
dan suarga. Kancane ngae lara hidup di mercepada ento masih subamadan neraka. Tan dino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka. Rasa kambang batise metinakan tatkala nepukin nyame brayane di bale dangin. Rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe. Sebilang pesu anake mekejane Magesonan beling ojo kamar adi Kacaket rasa nepuken nadi meruro kaman buka anake budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati rumu beliken raga nadi di pesirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase maurep nyama brayane makajangaleng kakal nyirama layon nadi belilan pianake nyaku panglima nyambangan cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayah pramakawi. Magesonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken nadi meruro kaman buka anake budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati rumu beliken raga nadi
melayon nadi belilan kana kenya ku pangima nyambang cepat pemargin adine mogi adi boleh genane bece katrima ring sisen idayan pramakawi mogi adi boleh genane bece katrima ring sisen idayan pramakawi katrima ring sisen idayan pramakawi. Man pidan mulai man udah kapah gati tepuk melalina kenyoman mulai to ilu jumah pedidian keto memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa kulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran dua titipan mani meme mati singkal mebakal warisan mani meme mati tua mebakal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan. Ye meme ibi me nah manian me keto memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa kulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene mepincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya
sadaran dua titipan Mani meme mati singkal mebekal warisan Mani meme mati dua mebekal batu nisan Mani meme mati dua kompor nemragatan Mirip meme korban sinetron lan telenovela Menghayal ngalaman tuh kaya Mirip meme sing sadaran dua titipan Mani meme mati singkal mebekal warisan Mani meme mati dua mebekal batu nisan Mani meme mati dua kompor nemragatan Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 7 Loh, kapain malu ketemu lo Apa buen macumbu rayu Gumi sedang kalu sing dadi pesu Alih-alihane mekejang buntu Lo kang nuang malu jadi sabarin Likonen nyidangnya kapin Langgapahin di kamari Jungklang jungkling Kena he covid ne bakat keliden Payu positif beleng Yening hidang kang wang malu tanggehan Terus terang modal beli kuangan Nyenyan jejah ila pasti kaljuan Anto sanggumine malu pang tenang Anten jalanan Bekejang undang Camate undang Bupatine undang Gubernur undang Presiden undang Bekejang undang Kegen undang mantan Lo kang nuang malu jadi sabarin Likonen nyidangnya kapin Langgapahin di kamari Jungklang jungkling Kena he covid ne bakat keliden Payu positif beleng Yening hidang kang wang malu tanggehan Terus terang modal beli kuangan Nyenyan jejah ila pasti kaljuan
Anto sanggumine malu pang tenang Anten jalanan Bekejang undang Camate undang Bupatine undang Gubernur undang Presiden undang Bekejang undang Degen undang mantan Anten jalanan Bekejang undang Camate undang Bupatine undang Gubernur undang Presiden undang Bekejang undang Degen undang mantan Jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nake nang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedur ngemi cayan tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawan dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar hepatitis
amah bebaik sekala ni skala rua bini de jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih ini ragam matamu petang sisen rurunge orang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adik dugas belinuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli kada nang beli mati lesang raga daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli angsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kentohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramah tuara lega ken beli kada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan
Yen nepuk mobil mewah di jalanan, nake ngaden neng sing tain kuangan, makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemepudutan. Ento dekan di mekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit dua bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune dua penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan di mekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit dua bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune dua penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede.
Ulun padu kerja Tuai manam semahi Moga si domangku lap karya lampak itu Aksamo tunok langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih Ane campah ketepak ngayah bani nolak pasti kalpenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejatine tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit No belok ke walus radolan lah Mungkin suwe kelawan Mangke wenang kita menanti jan panggul maniku Mengaran sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejatine tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejatine tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Sugilan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge
Apang tu sing ada nak sedih. Dua bineda serta mendampingan, ada beten ada neduran mandene imbang. Negelahang jani titipan ida yang widi, dua karma arta iraga. Yang iraga demen ngai nang nak bahagia, iraga pasti milo bahagia. Yang nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani, aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi. Iring mangkin nanam karma, tulungin nak tuara. Yen daman ngemangi ide sang yang widi, pasti ngicen lebih. Yen daman nulungin nak singala, tabungan iraga nambah, tabungan karma aneh melah. Astung kara hidup peluang, yang demen mata tulung, ne tulungin doa ne pasti luang. Hang jani titipan ida yang widi, dua karma arta iraga. Yang iraga demen ngai nang nak bahagia, iraga pasti milo bahagia. Yang nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani, aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi. Iring mangkin nanam karma, tulungin nak tuara. Yen daman ngemangi ide sang yang widi, pasti ngicen lebih. Yen daman nulungin nak singala, tabungan iraga nambah, tabungan karma aneh melah. Astung kara hidup peluang, yang demen mata tulung, ne tulungin doa ne pasti luang.
Rengin pemargi ngiring berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gane mangkin pacang memargi. Pesisir angine ring perbukitan kerasa ngampang kanyele ilang dan kerasa sampun galahing majan katibane mangkin ring tatujonan Kebatang rasa pemargine Yaksian uluke puniki Dan kerasa ngetelye peninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentane buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentane lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi Manda ipon sami memanggil rahayu Kebatang rasa pemargine Yaksian uluke puniki Dan kerasa ngetelye peninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentane buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentane lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi Manda ipon sami memanggil rahayu
kaspidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulian peleh tiang abade ilo megaten tresna Raganadi jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sing dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli nejani sapi buenlah sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adi jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sing dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli nejani sapi buenlah sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adi jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli nejani sapi buenlah sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adi
Tiang tusing si malu ngoraheng seton den blinga lemeseng. Adik keluarga bangsawan lakar kejodohan, iraga kelseng mecang kepan. Linawan lakar ke kene berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah aja adik. Yang kasta iraga yani tu sing jodoh, beraman adi sing rela adi nyerah. Jaston lega sing naga tresnane jani tanam, apang tu sing adi alpaka tuhuten subah kena rama. Berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik. Kuliah kasta iraga yani tu sing jodoh, beraman adi sing rela adi nyerah. Yaston lega sing laga tresnane jani tanam, apang tu sing adi alpaka tuhuten subah kena rama. Yang kasta iraga yani tu sing jodoh, reraman adi sing rela adi nyerah. Yaston lega sing laga tresnane jani tanam, apang tu sing adi alpaka tuhuten subah kena rama.